Кенеге сылларга қайыстыватын салатын сайынларга туғыламыд анал программалар олыққа киленлер төсергер сөйі сылғы иттер жонақсаны әлбір. 2019 сылтан сағаламыд агростартап тосқол өйебілін бұйыл тааттаға 2 қайыстывылы. Убарафтар хайстваларgar бүгүн саңа хотоңго көһүтү бүге. Арыйда састахнактар саңа кеңес сирге көһөрү билен түргөн соостук тейлер көлөгө таксаллар. Сороктор өсөһөн сырады сылбаны барыллар. Оларын кахайын сатабыллар жаһалынан содорга менен аянга туруналлар. Бустах кемге үссерден көрүлен турбут сөйлер мантанла бу сибиһей массытнандыр кыйыр хотоңго отучча болан бастыгы кыстыктара сагаланна. Хахаларда хахаларга жанатта үйдө ажахай хою. Аннала Митрофан иккенда кырар дактарыттан ынак сылгы ититигер сыстагас болан, баһны хайыства теринен агростарта программага кирен олуктоктук үлелерге ылыстылар. Бихе колбахар бутугар эккен сөһөләк яллардан сөһөлөр бүтүн тупутна колбас буппут. 2019га 2 миллион хәтта сөһө Албуппут, бастыгы хылбытыгар билеген сөйөбүтүн хүрбе бир аксаңа терердиэхтаах биттенитен tukайбыт толан турар. Онна хылайы элбэн 39 сөйөгө тахтаах биттен. Он tukайбыт блаңмы бар, өссө даганы, өссө убахабытын элбетен убаханын эме бар ыхбытын багарабыт. Котон антутутугар күнгү ойур бахардыра пандемия мехейден балай мебремени сүтәрә сырыттылар. Оларын турорумыз сылларын ситиһәргә бигерелләх болан саңа жылыбатта саңа котон үләгә кирде. Бир бүнне бәвтер хәйрәттәк битте. Улханда хот тиңел хана хәябат итүт. Үппе таспып бар. Топпар. Не нормально те. Ада би кеңиргә ханамы бу агуанта такатонна татут. Саңа техникал нут, трактор тохорлон. Муньяр олнуут, аңа түгөнү оттан биттүбүт. Мантан саас төрөк сагаланан үрүңүлгө үрүели сүрүгөрүө. Саңа котон атын долоктоокторунан туолан кахайыстыва кеңе турдага. Вера Матвеева, Василий Накентьев, Саха телевидениете, Таатта.